Gasteizen gaude, Europa jauregian. Hemen ospatu dugu gure 9. batzar nagusia. Donostiako Atano frontoian egin genuen ekitaldiari jarraipena emanez. Jakin nahi dozu zer onartu dugun gaurkoan? Llegamos a la Asamblea General de hoy con un objetivo claro: fortalecer la participación de la afiliación y mejorar la comunicación con todas vosotras y vosotros. Para ello, hemos aprobado unos nuevos estatutos nacionales con las aportaciones que nos habéis hecho llegar desde todos los batxokis. Eskerrik asko por el trabajo que habéis hecho. Hemendik aurrera, tresna berriak izango ditugu, zuokin alderdikideekin dugun harremana indartzeko. Adibidez, kontsultak egiteko aukera izango dugu zuon iritzia jakin ahal izateko. Interneten bidez, harremanak izateko aukera ere izango dugu, barne prozesuen epeak asko laburtuko ditugu edo alderdizalearen figura ere sortuko dugu. Azken 150 urteotan, Eusko Alderdi Jeltzaleak ibilbide garrantzitsua egin du. Gaur onartutako aberri estatutu berriekin prest gaude hurrengo 150 urtei ekiteko. Aurrera!